Mr. Kuzmanović, I take it you being on your... Predsjedavajući sudija, gospodine Kuzmanoviću, vidim da ste ustali, pa pretpostavljam da će se prvi obratiti veću. Odbrana, tako je. Predsjedavajući, izvolite. Odbrana. Na samom početku, tačka 9 u elektronskoj poruci veća u vezi sa usmenom argumentacijom, mi ćemo povući stav 228 u svom završnom podnesku. Međutim, nećemo potom menjati numeraciju koja dalje sledi, jer bi u protivnom nastala opšta zbrka. Predsjedavajući sudija, dobro, pošto ste počeli od praktičnog pitanja, dozvolite da napomenem i ovo. Ukoliko dostavite spisak sa fusnotama gospodinu Tigeru, gospodine Kej, molim vas da jedan primjerak dostavite i ostalim timovima odbrane i jedan primjerak i samom pretresnom veću. Branilački, kako da ne član sude, predsjedavajući sudija. U redu, gospodine Kuzmanoviću, izbacili smo 228, izvolite. Odbrana, hvala, časni sude. Pre nego što počnem, želeo bih samo da stavim do znanja veću i svim stranama u postupku da ću govoriti o pitanjima zapovedne odgovornosti, o određenim pitanjima koje se tiču artiljerije i o nekim konkretnim krivičnim delima koje se stavljaju na teret generalu Markaču, dok će gospodin Mikuličić govoriti o pitanjima sukoba i udruženog zločinačkog poduhvata. Pre nego što počnem sa svojim izlaganjem, mislim da bi bilo pogrešno, pošto smo ovde proveli već 2,5 godine, da se ne otim svem osoblju, kako pomoćnom osoblju veća, naročito gospodinu Nilsenu, tako i tehničkom osoblju, stražarima koji su sa poštovanjem postupali prema našim branjenicima i naizad, mada ne i na poslednjem mestu, prevodiocima bez kojih naša reč ne bi mogla da se čuje. Uobičajeno je u području iz kojeg ja dolazim da se najpre na početku njima zahvalimo, pa bih ja to želeo i da učinim. Časni sude, cenjene kolege iz tužilaštva i cenjene kolege iz odbrane, u svom završnom podnesku tužilaštvo po našem mišljenju izlaže veliki broj iskrivljenih predstava i takođe smatramo da pogrešno tumači pravna pitanja, naročito kada je reč o generalu Markaču. U tom podnesku nalazi se čitav niz ishitrenih zaključaka i pripisuju se razne stvari, a da se ne navodi kao potkrepa odgovarajući dokazni materijal. Sveokupno govoreći, ono što se ističe jeste jedan neodgovoran obrazac u retoričkom izlaganju. Iznose se vrlo uopštene činjenice, navode se zaključci i izvode pravne pozice, a da se za to ne navode dokazni materijali. I taj isti obrazac se ponavlja i u samoj završnoj reči. Mi smatramo da je ishod takvog pristupa poziv koji se upućuje pretresnom veću da napravi ozbiljnu pravnu i činjeničnu grešku i nadamo se da je veće neće počiniti. Tužilaštvo nije uspelo da dokaže ono što je neophodno u skladu sa sudskom praksom, ono postojanje neposredne veze između počinjenih krivičnih dela i konkretnog propusta zapovednika. Na početku smatrao sam da će ovakav retorički obrazac biti zastupljen isključivo u podnesku, ali se taj moje mišljenje se promenilo pošto sam saslušao jučerašnje izlaganje. Naročito, kada je reč o izlaganju gospodina Rozoa u vezi sa artiljerijom na stranici 45, tu se citira zapovednik specijalne policije Zdravko Janić i kaže se da je Janić, citiram, svedočio da nisu postojali vojni ciljevi unutar samog grada Gračaca. Kraj citata. Međutim, ukoliko se pogleda stranica zapisnika na koju se on poziva, a to su strane zapisnika 6363 do 94, ta izjava ne postoji. U stvari, Gračac se tu uopšte ne pominje. Molim da se sada preduči ovaj dokument zajedno sa odgovarajućim pozivanjem na zapisnik. Janić govori o svom pravcu napada na kojem se ne nalazi Gračac. To je stranica zapisnika koju ću ja sada parafrazirati počev od 18. reda, citiram. Vi ste da su postojali unapred utvrđeni ciljevi, da li je postojalo unapred utvrđenih ciljeva u područjima koji su bili naseljeni civilima duž vašeg pravca napada? Odgovor ne, takvih nije bilo. Ali o kojoj fazi govorimo? O prvoj fazi operacije Oluja ili o celokupnoj operaciji? Sljedeće pitanje, o operaciji Oluja. O prvoj fazi 4. i 5. 8.
Gospodin Janić dalje objašnjava svoju liniju napada na kojoj se nije nalazio Gračac. On je rekao, reč u pitanju je bilo nenaseljeno područje. Tu, po mom pravcu napada, nije bilo čak ni selo. Nešto dalje mu se postavlja pitanje, a kakvi su bili ti unapred utvrđeni ciljevi? Da li su to bili vojnici ili neki vojni objekti ili oprema? Koji su to bili ciljevi? Odgovor glasi ovako. Unapred utvrđeni ciljevi bili su neprijateljski položaj i njihova linija odbrane po Bini. Njihovi artiljerijski položaj, zapovedno mesto, skladišta. Ciljevi su bile neprijateljske infrastrukture kojima on služi da brani svoje linije. I to su jedini ciljevi koje smo mi imali. Kada god se sprovodi neka operacija, pa nije uopšte moguće imati kakve druge ciljeve. Svi ciljevi su vojni ciljevi. Svrha je bila da se probiju odbrambene linije neprijatelja i da se postignu zacrtani operativni ciljevi. Nije bilo moguće imati nikakvih drugih ciljeva. Kraj citat. Njemu nikada nije postavljeno pitanje u vezi sa Gračacom. Dakle, pripisuje mu se pogrešno takav iskaz. I ono što je zanimljivo, kada je reč u argumentaciji po pravilu 98 bis, gospodin Rousseau je već sada bio njemu pripisao iste reči i ja sam ponovio svoju argumentaciju s tim u vezi. Da vidimo šta je gospodin Rousseau zanemario kada je govorio o artiljeriji u svom izlaganju u vezi sa specijalnom policijom. On je zanemario iskaz Josipa Turkalja iz Splitske policije, svedoka koga je zaslušavao tužilaštvo, čoveka koji je bio zadužen za korištenje artiljerije, pošto se obiju linije odbrane. Strana zapisnika 13.697, 300.703 i do 707. U svom iskazu gospodin Turkalj govori o tome da je postojalo 15 artiljerijskih zrna za Gračac. 15. A iznosi se tvrdnja da je Gračac bio izložen preteranom granatirnju, tako da takva tvrdnja ne drži vodu. Turkalj je dobio konkretno uputstva kako bi se obezbedilo da civili ne budu povređeni, barem ne kada se koristi artiljerija, i postojale su najmanje 3 vojna cilja u samom gradu. Gospodin Rousseau ostavlja po strani 502 izveštaj vojnih posmatrača UN-a u kojem se ističe igrom slučaja da je 15 granata palo na područje Gračaca 14.8. A također zanemaruje i 511 na trećoj strani gde se opisuju glavni udari artiljerije na glavnoj raskrsnici u Gračacu. To je artiljerija gonila snage vojske RSK u povlačenju, kao što se vidi iz P108. To je jedan izveštaj vojnih posmatrača UN-a u kojima se govori o povlačenju tenkova vojske RSK i artiljerije iz Gračaca. Gospodin Rousseau također zanemaruje i izveštaj veštaka za artiljeriju potpukovnika Koningsa. On nije imao mišljenja koje se odnosilo na korištenje artiljerije u rukama specijalne policije tokom operacije Oluja. Tužilaštvo od njega nikada nije ni tražilo treba li da prouči na koji način specijalna policija koristila artiljeriju tokom operacije Oluja, uključujući i sva pitanja koja se tiču ciljeva. Strana zapisnika 14775-76. Naizad, gospodin Rousseau zanemaruje stranu 21 u dokaznom predmetu P401, čemu je već govorio gospodin Kiho. General Foran, govoreći o hrvatskoj vojsci njenom korištenju artiljerije, izjavio da je bila izvanredna. Gospodin Tiger je u svojoj uvodnoj riječi rekao za specijalnu policiju sljedeće. Gotovo od po ulasku u gradove i sela specijalna policija počela je činiti zločine. Mi smo u našem izvođenju dokaza, u našim argumentima po 98 bis i u našim podnescima to više puta spomenuli, jer se ovdje radi o krivici putem asocijacije. Da vidimo razgovor sa generalom Leslijem, D329, treća strana. Malo prema gore, na strani 2 se prvi puta spominje artiljerija. Ovdje se kaže da je general Leslie govorio
o tome da je on vrlo profesionalan u vezi sa upotrebom artiljerije i da može sa izvjesnim autoritetom o tome govoriti. I on ovdje kaže, time je ubijeno mnogo civila, ali nikada nećemo znati točan broj. Procjene idu od 10 do 25.000 mrtvih. Mi svi znamo da je to potpuno netočno. Da pače, to je laž. Treću stranu molim. Ovdje general Leslie opet govori o specijalnoj policiji. I to vrijeme kad on uopće nije niti bio u sektoru Jug. Više raznih formacija onda je ušlo u bivšu Srpsku krajinu. Bilo je specijalnih policijskih jedinica sa njihovim vrlo uočljivim plavim uniformama, koji su hvatili i ubijali srpske civile u planinama. Vidio sam desetke i desetke poljoprivrednih dobara, pa čak i sela, kako gore danima, ponekad mjesecima, nakon početnog napada. Opet ovdje spominju plave uniforme, kojima je identificirana specijalna policija u Srpskoj krajini. Ne negdje na nekom konkretnom mjestu. Ovo je opet jedna kompletna fabrikacija. Specijalna policija nije nosila plave uniforme i nije se bavila hvatanjem i ubijanjem srpskih civila u planinama. A sada želim reći nekoliko riječi o nekim dijelovima podneska optužbe. U paragrafu 387 posebno mi smeta prva rečenica. Tamo stoji da je Markač narodio progon, jedna nešto niže dalje, a u odnosu na Grubore ubojstvo. Nema nikakve citata, nikakve reference, nikakve činjenične osnove za tu tvrdnju. Razmislimo o ovome na trenutak. Optužba želi da vi povjerujete da je general Markač u vezi sa Gruborima naredio ubojstvo. Ni se ne spominje nikakav dokazni predmet, nikakva stranica u transkriptu, apsolutno ništa. Nešto niže dolje, to istom paragrafu, tužilaštvo opet navodi kao da je to činjenica, a bez atribucije, citiram, Mark je znao da njegove snage vrše zločinačko ponašanje nad srpskom zajednicom. Kraj citata. Opet nema reference, nema dokaznog broja, nema stranice transkripta. Zatim paragraf 386 podneska optužbe. Tamo stoji da je Markač prosljeđivao lažne informacije o zločinima svojih potčinjenih i onemogućavao istragu. To je jedno posebno veliko iskrivljenje dokaza izvedenih pred ovim sudom. A zanimljivo je to da se on nigdje ne spominje pravni standard. Nadređeni se uvijek moraju oslanjati na informacije koje dobivaju od podređenih. Što je još važnije, relevantan period unutar kojeg treba ocjenjivati razumnost od oslanjanja na izvještaje je vrijeme u kojem su ti izvještaji i primljeni. Pogledajte na primjer Nirnberšku presudu. Tamo se jasno odbacuje saznanje stečeno nakon činjenice post facto kao osnova za donošenje suda o događajima. Ako pogledamo predmet Sjedinjene države protiv lista, pogledajte na primjer strana 1296 do 97 u toj odluci, gdje stoji, citiram, mi moramo situaciju procijeniti u onom obliku kakvom se ona u predmetno vrijeme činila optuženom. Ako su činjenice bile takve da se na temelju njih morala donijeti određena prosudba, nakon što su uzeti u obzir svi faktori i sve moguće mogućnosti, iako se možda tom prilikom došlo do pogrešnog zaključka, ne može se reći da je taj zaključak bio zločinački. Kraj citata. General Markač je proslijedio sve izvještaje, za koje se kasnije počelo tvrditi da su bili lažni, u vrijeme povišene temperature na terenu